Aliana Marie, April Jan Marini, and Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Nedy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chika Rayon, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Jr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Mangalan, Emerito, Zenaida, Emerson, Ken May, Erica Zamer David, Zane, Kevin, Marco and Zion Manabat, Krisen, Nicole, Zenaida and Christopher Cuenco, Gelson and Lisalyn Pasano, Elisa, Conrado, and Eufrosinia Mariano, Carmelita, Maria Carmela, and Maria Manuela Cueva, Janice and Glenn Bermudo, Sikat and Almario family, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole, and Kyle Ocampo, Rodel and Chinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Michael and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Sheila May Cuenco, Pamilya Ning Dolorosa, Santiago Mendoza, Agustin Mendoza, Benedicta Coronel, Aniseta Between, Macario Mendoza, Feliciano de los Santos, Fernan and Maria Cristina Clemente, Clyde and Vanessa Santos, Joel and Maris Malit, Fernando and Rebecca Clemente, Virgilio David, Roberto Clemente III, Karen Philip and family, Kyla Santos, Kelvin Santos, paraking birthday ng Sol Yap, Loida Ocampo at Isela Javier, paraking wedding anniversary dari Cesar and Wilma Angeles, paraking makapasubaling kayaduanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan D.G. Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Tita Gosum, Crisanto Santos, Familianang Macario, at Encarnacion Pangilinan, Joshua Angeles, J. and Chika Rayon, Mark Henner and Jerry May Faharit, Sofia Adriel Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, JP and Juvie Sason, UG and Marie Chris Sason, Allen and Manette Mangalan, Jeronimo Gatus Jr., Mary Claire Ocampo, Kotek, Kenneth, Lane, Rosel, Matt, Sid, Freddy, Frances, Fritz, Tina, Una, Migo, Mia, Feli, Froy, Jane, Zach, Yuan, Apoles and Peaches Ocampo, paraking malaguang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Francisco Hinco, Carmelita Almario Manlutak, John Edward Mariano, Monico Tungol, Marites Sebastian, Ines Gozum, Norma Gueco, Elizabeth and Ernie Echage, Ruming Ocampo, Jose Ocampo, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Charles Gonzalez, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Josie Hinco, Dr. Aleni Araulio, Jermaine Victor
Fancher, Irineo Canlas, Cecil Manlutak, Lucia Flores, Marieta, Rogelio, Wela, Raquel, Rael, Roman, Edna, Joel, Eric, Zairil, Jan, Jerome MacDonald, Tony Santos, Aurora Domingo, Lorna Between, Fernan Magsino, Zenaida Nalunat, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo. Para king kapayapanding kaladwa di Jerome, Maria, Julian, Simeon, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Gilbert, Evelyn Aguas, Jose Sr. N. Jr., Angelina, Liberato Magbanwa, Angel Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Benjamina, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Julieta, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belen Siana, Roberto, Belen Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Marceliano, Rebecca, Roel, Antonio, Rowena Cuevas, Amado Ramos, Roberto Huang, Jose Between, Arnel Kasupanan, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Isidro, Jenedine, Maria, Erico, Mariano, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico Mariano, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jomi Layug, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada, Corazon Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Maria Castro, Julieta, Jove Karel, Joanne Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin Dalugdugan, Tezita David, Castor Auring Santiago, Erning Sevilla, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalina, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo Manlutak, Crisanto Gozum, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gaza, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Terence Davis, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Mariano, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Saturnino, Yolanda, Ramses, Wilmar, Bonifacia, Encarnacion, Genaro, Maximo, Eulalia, Irene, Cecilio, Diosdado, Ramon, Tikang, Luciano, Adriana, Benedicto, Arsenia Hinco, Maria, Arsenio, Veronica Cruz, Chanel Jade Muli, Cesar Biscocho, Dionisia, Emilio, Cornelia, Virginia, Felix Cuenco, Aurora, Nestor, Ricardo, Eduardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Diosdado, Melanio, Elena, Lucila, Corazon, Ernesto David, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz, Reyno, Jose Flores, Ronnie, Ray, Corazon, Lilia, Juanito Cortez Sr., Janet Razon, Bernardo Manlutak, Feliciano Bautista, Antonio, Beatriz Bautista, Julian, Pasensya Karanay, Marcial, Feliz, Simeon,
Dante David, Jose Apolonia, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Miguel Maria, Juliana, Among Damaso Hinco, Claudia Corazon, Lisel David, Jesus Soriano, Carmencita Tamayo, Tito Gaza, Ariel Hinco, Maria Mendoza, Mariano Mendoza, Caridad, Honorato Calma, Fulgencio Clarita Gozum, Juancho Quiros, Joaquin Jr. and Sr., Juanita Wenceslao, Dominga Dolores, Jesus Federico, Zenaida Noel, Roland Dizon, Gina Samson, Aida Narciso, Teresita Dizon, Carlos Roque Sr., Jose Juanita, Amable Pangilinan, Willie Manalo, at ding maldang kaladwak in purgatorio, lalo na rin ang alanang makaganaka karelo.
Pakatipon tamo, kay lagyo ning ipa, apo ning anak, apo ning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ni ginutamong Heso Kristo at ning Diyos pa, manatili sanang parati, kaya kayungan. At kay kaan timurin. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. Maya pagat panapon. Kamusta na kayo po? Maya po. Kaniting kadwang pulot, apat na Domingo ning karaniwan na panahon, damdaman tayo king Ebanghelyo yung ginutamong Heso Kristo. Kukot na no ring alagad na, nung nino kanong iya, ag pangkaring tao. At kanita king kayang pamungutang ikit na, at pisyag ng Pedro, ing kayang panga-Diyos at pangatawan timong Mesiyas. At kanita na pisyag ning Gino, ing kayang payin tungulan, ing misyon, aumenang arapan. At ban maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakanat si siyang tala rin kaya katamong kakulangan at pamikasala. At pasibayo king kababanlu, at nyawaran tamo, ing lunos at pakalulunan ng Diyos. Itamongan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at mayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, king pie alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya
Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Agum ning Espiritu, Espiritong banal, king ligaya ng Diyos simpa. Amen. Amen, 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 amen. Ayat Diyos, ipagmatasan at kapayapan, ikaw kayang kaluguran. Ayat Diyos, ipagmatasan manalangin tamo. O malugod ay pa, kukutang nake kami ngeni ning anak mong Jesus, nung ninuya, at nung nanu ing kabaldugan, king bien. Sopan mo keng makakilala keya, kapamilatan na ning pamakirake ni king mismong bien ang mitnong lugod, ang gaking kapupusan, at ang gaking alangkaymutan ng pamaniyuyo, pati na king keyang krus. Kapamilatan na niti, maging kakalugura na kesana, ikeng tinakman keya anting bien aning bien, at kambena, maging talasuyo kami, king metong at keka, o Diyos ming mabye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang kinuming. Amen. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Isayas. Dinina na kung pamanalastas ning Ginoo at ekulinaban o ginulot keya. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat kanako. Ekula inambangan, inyang inumisda ko, inyang sepulyod daing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot, ingin sultura, enako ananong balang. Uning ingginong Diyos, yang kakong babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api batakula. Balo ko, king milako ing kakong dangalan. Uling ing Diyos, malapit ya, at patunaya na, king alakong pamikasala. Ating masikan alog, abisang mandalong kanako. Bustan munta kami king husgado. Pabustan yung karin misampang demanda. Ingginon Diyos, siya ing mismong magwal ka na ako. Ninong eni, ing makapatune, king mikasala ko. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maglakad ko, arap na ning Ginoo, king labwad ding mabiye, maglakad ko, ikantataya po. Maglakad ko, arap na ning Ginoo, king labwad ding mabiye, maglakad ko, ning Ginoo, king labwad ding mabiye, maglakad ko. Kaluguran ke ing Ginoo, uling pakiramdaman na ako, neng manalangin ko.
Pakiramdaman na ako na yung mamaus ko kaya, inyaya, ingka na akong ausan, hanggang atin kong pangisnawa. Maglakad ko, arap na ning Ginoo, king labwa ding mabiye, maglakad ko. Inyang miras ko, king bingit na ning kamatayan, at tatalnana ning siyol, akarinan, mikapnuan kong takot ampon kaligaligan. Kanita, minaos ko, king lagyo ning Ginoo. Nga ako, o Ginoo, pagparalampu mo ko, iligtas mo ko. Maglakad ko, arap na ning Ginoo, king labwa ding mabiye, maglakad ko. Mapaglunos siya, ing Ginoo, at makatuliran. Ing kekatamong Diyos, Diyos siyang malunusan. Ingatano ning Ginoo, detang alang akarapat, inyang at yukuking panganib, ya ing kanaku sinagip. Maglakad ko, arap na ning Ginoo, king labwa ding mabiye, maglakad ko. Linigtas na ako, king kamatayan, ing luwa kong mamagus pinulis nangan, at enako pepaboren meray king kabigwan, king arap ning Ginoo, karin ku mabiye-biye. Maglakad ko, arap na ning Ginoo, king labwa ding mabiye, maglakad ko, maglakad ko, arap na ning Ginoo, king labwa ding mabiye, maglakad ko. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, nanong kwenta na nung sabyana ning metong atawo, atin kong kasalpantayanan, dapat ing dapat na, ena naman patutwanan iti. Akabus ne kayaning antikaniting kasalpantayanan, alimbawa, ating kapatad ame ngailangan imalan at alang apangan, nanong kwenta na ning sabyan mo kaya, sa panakasana ning Diyos, kapay dimla at mangan kasanang masalese, nung emo naman dirinan, imalan ay sulod na, at kanan aapanulo ng danop. Makanyanya naman ing kasalpantayanan, nung bukod yamong pamaniwala, dapat alane mang dapat amayayakit, kambena, kasalpantayanan niyang mete. Dapat atin namang sasabing, ika atin kang kasalpantayanan, ako naman atin kong dapat. Ing ipakibat ko naman kayo, antikaniti. Ipakit mo ka na ako ing kasalpantayanan mong, alana numang dapat, at ipakit ko naman keka, king kapamilatan daring dapat, ing kanakong kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Para ka na ako, ing bukod kong apag maragul ko, yapin ing krus ning ginutamong Hesu Kristo. Huling king kapamilataning krus na, ing yatu metene para ka na ako, at ako metenaku king yatu.
Ing ginumanatili ake kayo, at kekaanti mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Linakad ni Jesus kang bedaring alagad na papunta king balen na ning Cesarea de Felipe. Kabang lalakad laking dalan, nga nang kinutang karing alagad na. King palage daring tao, nino kano ako. Ngarang may kibat, sasabyan daring aliwa king ika iwan maminyag. Sasabyan da naman ding aliwa king ikay Elias. At sasabyan da naman ding aliwa po, king metong kakanu, karing profeta. Tapot ikayo naman, king palagay, nino ako, nga ng kinutang karela. Ika ing Kristo, nga ng Pedro. At kay bat na nito, penabilin na karela, king era panyabyan iti, kanino man. Pigmula na lang tirong Jesus ding kayang alagad nga na, sukat yang dumalan da kalakasakita ning anak na ning tao. Isakwil dering makatwa na ning balen, ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba. Papatere, dapat king katlong aldo subliyang miye. Malino ng sinabi karela iti. Kay bat kanita, kay wani ng Pedro Jesus karing alagad at tinutulyo king sinabi na. Dapat inarapan na lang Jesus ding alagad at sibyana na i Pedro nga na. Dumayo ka kanako Satanas, ing isipan mo king Diyos, no king tao. Pelapita na lang Jesus kaya ring dakalataw ang ponding alagad na. Nung bisayang tuki kanako ing ninuman nga nakarela, payalyana ing kayang sarili, pusana ni ing kayang krus, at tukiya kanako. Uling ing ninumang magnasang sagip king Biena, abating naiti, at ing ninumang kabatingan king Biena, king uli ko, at king uli na ning maya pabalita, akit ne iti. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Malisangan agad panapon po kay hayungan. Kumusta na ko po? Matudtod na ko po ata? Maya pagat panapon po kay hayungan? Oy ta. Balo ko may pawas no rin kilikili yung pong singit-singitan kanyan. Pero di tak mong tiis. Milabas mo rin. Ating ko pong kakilalang kontrabida. Kontrabida. Ating ko pong balo. Maili ko po. Bala mo, dakal na naman ata. Ating kayo po. Bisa ko pong manakit kontrabida. Bisa kayo po. Pakilawe yo po rin siping yu. Bida la kanyan o kontrabida la? Tita Judy, bida ka o kontrabida? Ila na pong bala ne. Ila na pong bala. Wari, ing kontrabida, panenangan sa salangsangan, itang plano. O kaya naman, ating pisasabyan, siguradong mumunayang diling kontrapeno. O yan, ing kontrabida. Ating kang buringgawan, pero sisira na ka lub. Ating kang buringdasnan, pero sisira na ka disposisyon. Bisa kang manik king pekatuktok ning tagumpem,
Pero abita na ka, king kayang pamangontra, karing burin. Halimbawa, abisa kang mag-business, sinabi mo king asawa mo, sabihan na kayo, ay, malugi ka mo, sayang larang kaya kang pipagalan, lene mo na lang. Bisa kang mag-abroad, sabihan mo king pamilya mo, ay, dakal kuha balitan, den kanong keng Middle East, den Pilipino pamaten dala. Potay na kami uling mabiyay ng keni na ka. Bisa na kang talakad bale, uling de pamilya na ka. Bisa na kang kawani, bang kanita mabiyasa ka. Sabyan na ning pengari, lakwan mo na kami. Nakabisang makyabe kay kami. Makanano na keman. Den kaya na kanyeni. Karakal da buring gawan. Bisa lang mag-party-party. Bisa lang mag-enjoy king piyeta. Travel ka rin, travel keni. Mangan keng luwal, magkape keni banda. Pero ing sabyan na rin pengari, bulak-bula. O kaya naman, alalang pamagtipid, masakit ing piyeta. Kontra, sisirane dub, ing taong ating plano, ang popang malino disposition, king pie. King ebanghelyo ngeni, nung peka pakiramdaman ye, ating medyo kinontra. Anang malino ng sinabi ning translation na king kapangpangan nga na, lekone ing ginu karing tao inabit neng Pedro. Kay bat tinutulya king papasyag na. Nanong papasyag na? King muntaya Jerusalem. At kay bat dumarapya. At karin na dalanan ing kayang kamatayan. Ing kayang kasakitan. At karing gamat daring saserdote ang pamangatas sa pari. Patende. O yan ing sasabyanan ning Ginoo. Balo yun po yung ebanghelyo ngeni. Swak ne sana. Ikit na ne. Meka 100 points ne sana i Pedro. Bakit? Anyang kutang na, anyang mumuna nga na. Agpagkaring tao, nino kano yaku? Nino pong sinabi da? Sabi da po, nino kano? Kayo po kano in kontra, liwa. Nano sabi da? Sabi da, ika kano iwan naman niya. Ika kani Elias. Ika kaning metong karing profeta. Tano man asis yan. Ding tao nung yan ing sasabyan da. Uling similar kareting tao nga reni inggewa na ning Ginoo. Manaral ya, gagawayang mala, magpakayap yang masakit, at kay ba't pakanano ring dakala tao. Anyapin, nung akit ye, pansinan ye, sasabyan da ring scholars, anya kanong nakibat ya i Pedro, beli ka na lang ang pamo, dening karanasan na king Ginoo. Kay ba't nga nang makanyan, siguro yapin niya ing Mesiyas. You are the Christ. Tumpak, ikwa neng ikwa. O neng anyang banda ng tauli, medyo sinemplang ya. Bakit? Uling anyang sabyana na ning Ginoo, ing plano na, ing misyon na gawa na, aba, kokontraya. Ginoo, alika, kenita na mo. Nakamumunta Jerusalem, nakamanpatid, keni nakamu. Kasi rin Hudyo, they are also looking. They are looking forward to the political Messiah. Sabi ko na kaya kayo na ing panlalawin na rin Hudyo, king meto nga ari, kalupa ng Haring David, who is like King David, who brought them prosperity, abundance, flourishment. Itangan niyang panahon ng Aring David, king matwang tipan, alang kalulu, alang magkasakit, ing gana-gana progresibo. At ing pangakong ay ito, apisyag na ning Ginoo, king libro ng propeta Isaias, o ita ing panghawakan da ring Hudyo, na kapamilata ning lahi ng Aring David, at ing netong amasiyas ing datang, ing magligtas karela, ing sumaw karela, ing mitas king kabilyan to.
Anyapin ing mentalidad na ring tao, isto nga kakit de ing ginu, yapin niya inigalang ing Mesiyas sa pengako na ning matwang tipan, balamoy aring David. Anyapin kareme na labasan na ebanghelyo, wari kukulitan de ing ginu, bang kanita gawan de ing ari. Anyang pisyag na naya ing tinape ning biye, kay batnong pepa kanandeng 5,000 lalaki at niyaliwang tao, ating sinobrang adwang kapamilatanan ning adwang tinape, 5 tinape po nga adwang asan, kaya rin ng pepa kabsiyan, nanong pentun ta, tatakik yan de, uling burite gawan ari. Uling parakarela, he is a political Messiah. Uling potang muntaya king Jerusalem, nanuwaring atin king Jerusalem. Jerusalem is a place of conflict. It is a place of power, a place of struggles. Nga da, sasabihan day ng Jerusalem, yaing lugar na ning kasakitan kan, uling kende paten, kende pasakitan ning ginu, gende gawang pikatulan, gende pituyatuya, at gawan meto nga alipan. Nung kayapin oy ni ngeni i Pedro, tututulya. Gino, alima kanyan. Tamo munta ka rin. Mo dalanan yan. Wari maralas king biyema kanyan. Potang ating kang boring gawan, malino na yung disposition mo. Na kay potang ibuklat mo na karing taong malapit kaya ka, kakaluguran ang pong pamilya. Siguradong ating kontra. Siguradong ating salangsang. Siguradong ating pumigil keka. At oy ni siguro ing maya pabalita a pwede tamong iuli at bakalan ngene. Huwag sana tayong maging balakid at hadlang sa mga taong may plano at pangarap. Lalo na kung ito naman ay kaaya-aya at maganda. Huwag sana tayong maging balakid o hadlang sa pagkamit ng mga pangarap at plano sa buhay, lalo na kung ito ay maganda at kaaya-aya. Uling kapamilatan da rin kaya katamong suporta, king kaya katamong pamanantabi, karing taong ating buring sulungan king biye, kanitaya mayayakit ing metong akalam, ing metong grasya. Kanitaya mayayakit ting metong akatutuan na eman sigurado, pero balo tamo ating posibilidad na ning tagumpe at panyulong na ning biye. At metong konkretong paralan ning pami patutong ay ito, yapin niya ing pagmasusyan tamo ning aldo, ing tagumpe na ning krus, the exaltation of the cross. Ngening aldo, pagmasusyan tayo. Anyapin po piyesta king Santa Cruz, Lubao, ngeni. Piyesta ka rin. Uling pagmasusyan de, ing pamagtagumpe na ning krus, ning ginu. Nung sigurong paysira yalub, ing ginu, anyang tutula ng Pedro, anyang kumontraya i Pedro kaya, siguro, alatamong Eucharistia ngeni. Nung paysira yalub, ing ginu, anyang tutula ng Pedro, siguro, alatamong pagmasusyan ngeni. At nung paysira yalub, ing ginu, anyang kontra ng Pedro, siguro, alatamong ngeni, keni. Uling kapamilatana ning disposisyon na ning ginong sulungan niya, ing kayang misyon at tagimpan, kanitaya meging malino, meging masalang mayayakit, ing kasalpantayanan at kaligtasan ng tao. Uling king krus karinya dinalan, ing pamibalik at pamidawong sakripisyong karapat-dapat king Diyos. That the fragrance of the perfect sacrifice was brought back to us through the sacrificial offering of our Lord Jesus Christ. Etamo sana maging sagabal, balakid, hadlang, karing taong ating plano, ang pong pangarap, lalo naman nung iti mayap at makakayod. Etala sana sisiran loob, etala sisiran disposition, etamo maging kontrabida, king bieda, nune antabayanan tala, kanita king panyulong da,
matagumpetang kamtan, ing pangarap at paninasan to. Pwede yung pong lawen pa si Bayo rin kasipin nyo? Kontrala pa o bida na lang? Sana ilang parating bida, libutan na rin kaya katamong pangarap at paninasan, King Pie. Huwag tayong maging balakit at hadlang sa mga plano at pangarap kung ito naman ay kaaya-aya at maganda. Amen. Ipasyantayang ngening kaya katamong kasalpantayan at sasalpantaya. Linalang King Banwat Yato at kang Heso Kristo ang anak ng bugto nga ginutamo, pengagliging upayaning banalay espiritu, mibait kan sa Tamariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tas siya banwa makalukluk wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabiyempon menga mate, sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawa Daring Kasalanan, King Pangasublirang Miering Mete, at King Bia Alang Angga. Amen. Adwan tamo King Ginu, igipaglualo na katamo at sopan, ding sablang mangailangan kaya, at nga tamong manalangin, umeka Ginu at iligtas mo kami. Umeka Ginu at iligtas mo kami. Ginoong Yesus, umeka at sopan mo ring makakilala, King Karelang tagapagligtas, naming manalangin. Umeka Ginu at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring kulang tetagan, bibiyebe agpang King Karelang kasalpantayanan, naming manalangin. Umeka Ginu at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring alang sapat ay malanaas sulod, akulang apamangan, ban apawi, ing Karelang danop aldoldo. Ngaming manalangin. Umeka Ginu at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring manatiling alang pansin, king kasakitan ang makapadurot Karela. Ngaming manalangin. Umeka Ginu at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring mamusan king Karelang krus, aeman makabalo, king ika ing tutukyanda. Ngaming manalangin. Umeka Ginu at iligtas mo kami. Umeka at sopan mong mibibili, king panganib, karing bea alang-alang keka at king ebanghelyo, ngaming manalangin. Umeka Ginu at iligtas mo kami. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin ni uling maniwala kekeka. Apatutwanan mi sana yung kekeng kasalpantayanan, kapamilatanan ng pamibiyebye mi agpang king biyem, ngenit kapilan paman. Amen. Amen.
Langin kayo kapatad, baning ke kayo at kanakong daon matanggap na, arapaning Joseph pang mayupayang tutu. Tanggapane saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyu, king kekatayan kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ning kekang balayan, at tanggapan mo rin ke kaming ayin. Malano na sanang impamanyang baning balang metong ngeni, magdalang kaligtasan karing sablak. Ipagkalog mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginoo manatili ke kayo, At kekaan timorin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong kinumi. Kapamilatan na ning kayang pangabait, mi bait keng pasibayo. King kayang pamayla sa mi kabus king kasalanan. At kapamilatan ning pamanyubli ng medye, mi bangon kami king bye alang angka. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungub kami king kayarian mo banwa. Uli nito, makiyagom kami karing anghel at santo. Kabang daralit day nga lang toknang dang pamamye kapurian keka. At ngamingan ngening masayang kakanta. Tunay kaping banalo ipa, iking panibatanan ning sablang kabanalan. Uli nito pagparalumpumi, ing pabanalan mo sa nareting ayon king espiritu mo. Ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lu, king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamat siya ke, pirasune at binyene karingkeyang disiplo sat ngana. Kuanan niya iti, ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinwane ing kalis, pasipayo pe pasalamat siya keka. Binyaning kalis karingkeyang disiplo sat ngana. Tanggapan yiti, ikongan at minungko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubuo para kaya kayo't para karing sablang tao. Kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan yiti, anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayan. Inyang ngeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng medye ning anak mo. Darawon miyake kay ting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, kay kaming ansanang mi sulu-sulu. Kay katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Arsobispo, Ipasyan ing kay kaming Arsobispo Emerito, deng sablang Obispo, Pari ang Pondiakono, at deting pamilyang tinipon upang kanita makisan metong, kaniting banala kapag masusyan. Ganakan mula naman ding kapatad ning pepay nawan at manenayang subling niye, at ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka. Ban kaya be ng Maria, ing Virhen ay duning Diyos. Kaya be ng San Jose, kayang malay esposo. Kaya be na ring apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kekabanan ning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang ana. King kapamilatan ng Kristo kang pena at kaya, ipang mayupayang tutuka kumning banala Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, magaman king alangang ka. Anting metong nga pamilya, mausta mo ngeni, kaya ipata mo nga tsubanwa. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopaning kekeng pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan.
Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, keng panyatang ng Hesu Kristo, kay kaming talapangapos. Uling kekaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos sa ipami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karingkay ang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, ya ing babye ko kay kayo. Hemo sana babalikdan din kay kaming kay na nagpami kasala. No nelawen mo ing kay kaming kayapan at kabanalan, ning kay kang Santa Iglesia. Pamayapan may ampon binuga nagpangking kaburyan. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati, kay kayo ngay. At kekaan timurin. Ipakita mo ngeni, ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayo ngay. Yo ing kordero ning Diyos, yo ing binalakoking kasalanan ning yato. Mapalad tamo'y tamong mayayaos, makisan metong, king kayang banaladulang. Ginu, kung matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isa't nakatangan sana, pagkaking piye ng amin. Amen.
Manalangin tamo. Kinu, mananunasan ang iting Eucharistiyang pigkalub mo kay kami, ay impluensya no ring dapat mi at pamiisip. Ang tabayana na kesana at tayran tuntun, king dalan ni kekang Espiritu. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi, Amen. lukluk tamo po sagli. Ngayon po atin tamong second collection para karing indigenous people. Reti pong ega-naganang ibiye yung South, ipasa talaking Archdiocese, at then po ring pondong gagamitan tamong panyaw para karing kapatad tamong aita at karing katutubo susopan ng kakatamong Santa Iglesia. Karing ega-nagana pong sumaw, dakala-dakala salamat po kaya kayo. At dakala-dakala salamat po king alang sawang suporta king kakatamong parokya. Kadwa, buri ko lamo pong ipabalo kaya kayo ring status, na ning kakatamong kaperahan, finances, kaya king kakatamong parokya. King kasalukuyan po from August 16, last month, from August 16 hanggang August 31, atin tamo pong general funds, 220,295 pesos. Kay ba't ni ka expenses, tamo pong 188,439.51. So, atin tamo pa pong remaining balance, 31,855.49 pesos. 31,855 pesos and 49 centavos. Kay ba't po atin tamo pong funds held in trust? Nanula po rin yung perang areni. Ready po rin pondo nung ka rin makukwala retang scholarship programs tamo, retang plaka, retang donations, retang biyaliwang project sa papagawa tamo. So as of August 16 to 31, atin tamo pong 718,000 and 16 pesos point 50 centavos. Kay ba't mi ka expenses tamo pong 126,505 pesos. So in kabuuan tamo pong pera, kabuuang pera ng kakatamong parokya as of August 31, 2024, 3,413,693.55. Oreta po rin kaya katamong kabuuan na pera. Dakala-dakala salamat po karing ega-naganang sasaw at bibyeyo king kaya katamong parokya. Nung bisa ko pong manakit detalyadong financial statement, pwede ko pong munta king kaya katamong parokya, king kaya katamong parish office, o kaya pakisabihan niyang diretso yung kaya katamong kura paroko, bang kanita king mas malino, ang pong mas detalyadong pamag-isplika karing kaya katamong kaperahan King Parokya. Dakala-dakala salamat po kaya kayo man. Talakad tamo po. Pwede yung pong pakilawe din kasiping yo. At pwede yung pakisabi kayo, eka pa kontrabida ngeni. Sige po. Eka pa kontrabida ngeni. Kalupa na ninggin. Tamo sana maging kontra. Karing kapara tamong ating malino plan, apong malino pangarap kingge. Lalo na nung itinaman, makasanting, apong makakayap king kayang pie. Kaya kayo nga pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting Eucharistia, dakala-dakala salamat po. Kaya kayo man. Ginumanatili kaya kayo, At kekaan, bendisyonan ako sana tingatan, ang tabayanan at pakamalan ning lubos mayupayang Diyos. Singip pa, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Salamat, King Diyos.